Jingialehkai cricket hapo tem Ri-bhoi kalayo iya Khring makan nang pau hadin basaki Khring ki heprit kintai bachinrang syaka talent han balapanlong daga Ri-bhoi District Cricket Association hakasing sejan. Yakani ke talent han lapanlong haringkat keseng samla umran nyang bernai hamadan umran. Yakani ke jingpet sap Jingialehkai la kli da Shankar Newar ubari BCCI level 1 coach berubah Levi Marwen dekat jangka RBDCA. Kini ki heprit ki banaduk ke kerta ke basipau haduk kan riusnem kila poi parat chispa ngot hamaran ni leka jong kasnang umran nyang bernai bakila pulut por barok sisngi bensim bentashit rem hakate gajing ajing hikai banyi lekai kriket. Already begini kam ni pulang takasngi ni madan umran yang bernai. Di kakom hi gede nakaliang jungi ka association negara Ri-bhoi District Cricket Association kumno kalong kumno benwat ina benjit ini ki kena clear benang red hagerta ke bahapo hadusnam baru bat kentip senang di kejimjit jungi kani hangni kalong banwat ini kena red kenang bang gini yo man aji kai ki babiang ki divide ki age category kegiatan ki kena nadu kendai chipo ba khatar snap kerta mila divide ki lag jam group kemudian ki ba khatlai khatsau khatsan itu kategori la divide di group kemudian ki khat drill khat new khat ha itu la divide di kategori mentang yang sedang menta ki lightly group ni lag jam ni le ki basic jaga batting then to basic jaga bowling fielding and catching ni dang jit dang tu kan ni dang pick ki sub jangi Kino punya jang ke talent han kila penpau ya kejingkmen benyoi bagi heprit ki don shisha ya keminsim pantip bad bandang ya kini Jingialehkai haka bagi poi palat chispa ngut na keleng kisnong. Kila ya turu baya kini jingwat ya kasap Jingialehkai cricket kin senang beteng biang hakiwe kisngi bagin salit ru sya keleng kisnong ka tem Ri-bhoi bansai perthaya ki kena ki bedon shisha ya kasap bagi beterang bandang Jingialehkai cricket. Ngismat sekade ya bagi i bagi samlan nasional jungiru kibun ki batrang ba bat ki badon ni kasap ban ni ya kan ke Jingialehkai cricket te nidap da ke hukuman bagi i ba nasional jungi kibun ba ki badon sap akan ke Jingialehkai cricket bat ni kwaru ba ki kun samla jungi ki hap ki bered bat ki nayat sekhmat bat ki don dulu kata ke Jingialehkai jungi bagi Jingialehkai cricket nomor ba kumbangi i bahari kasih jungi most of the time most of all ba ki julai bitanga football but ki club ya cricket bakadai ke sports ke babas ke babhatam namata khamtang hari India jungi ma cricket kala dei ke way ka number 1 sports hapo India jungi